Stacy ko di ugo koro Tuiritu this young he Tuiritu do ne to my niece to America Maya akina Bobo, there are so many na direga Bobo. Yes, ne akina Bobo. Tony to twekera socks and Crocs. Yes. Twekera to dogi na Crocs. Na Crocs gya toro rakunene muno. Gacoka ruga gekera kiura ra we ni itangikira we na corona gekega. Ki oversize yo. Ki oversize oguo. Na gekera oguo ta. Na jumper. Itago jumpsuit. Ta Selena Gomez. Na ke jumpsuit gakabatia mufuto omwe no omwe. Kuruko mwe. Rugaga dikogora smocha chapati smoky ndani pilipili nyanya hoho reu getereire gutumiro bundles ne mamua ona tata wa tuure they very lazy tutiara gorire ogecera bed sitter cietuo tutithambagia nguo oria tokirire na kaugaga jeans yangu ina mwagika rangi gagekera jeans 2 weeks how did I? Yeah, 2 weeks ya jeans. Na tokomaga na makeup. Tukienda out. Piro aweko ya hana atia. Tukure guarana. Toshoka na makeup. Piro ndeko ya hana okiria. Hado agutukaniria rangi. Bebe to actu na twege komuno na Stacy diwe gwake. No to bebe toto neto kwenda tondu neto WCW. Twaririe we tata wao. Tata wa babes. Mother hen. Mwithambe, mufigmate, ukojageke waxing ke odoe. Na riu no ndugakaga Tonya moto wa mato makona na hia phone na hia pods 24/7 thimu ndikahore panty liner ndiwe wira wayo condom P2 na gatingithambia gikombe gatigũthambia nyũmba gatikwarorere to baby toto yang to yani toleze bones na neto ina novo kena novo gathomaga yeah very digital na gathoma page gaka screenshot gagekira status to page cie go iria the most top yes ni juragia to my cousins to my niece he tracksuit ulibai ujui app magura gakinya mefutwa na app hizi Crocs ulibai online hii top ni kali mami nibitishie belt sawa online nagoka gwaku no kago ufagira wardrobe wega nigagukwarira no kweganithia kwene no kwaona ndu areka gwako gutiundu kareka gataki githambia bafu gethamba mathabuni mare maitikaga kugu yani ona bafu no uthire na iratu ndukagwe gagetereirwo hetagwo hasienda nigetere hasienda pork chops please walize ka wakona pork chops kama wakona zo acha ni kana tumo tutie thambaga ni gwikira nguo acha kahuthagira intimate wipes yeah handu ha gwithamba ni kuwaipu na hena wipes ingiro kire wipes with lotion kehura magithambe tuone kwena wipes with lotion na mugongo gwika atia niguo kihutia njegeke mugongo gagwikira mugongo wasi uhurwo ni ruhuo ukumira acoke aikare akuwe na fani acoke gakuwe tunyamu turamahurutira tufani ikaraga and they are very polished. The only problem these babes are very dirty. I don't know what's going on and lazy na actually ne tuatetwe na demand so wethera haujaki wa warire kana tu idahu sauna steam tutire fashion kana ho singine ugaga atiriri wacha nichukue nijioshe wacha nichukue ikiwa chafu hivyo nitajioshea kufa dereva kufa makanga tiramaka crazy world idahu therete wikirete musivi gutire mundu ragoria sasa best gutire gora ate bebe top hikes sasa madireta johero yo babes ici ciina gikona uguo kibura kinene uguo na ndungimenya johero iha no ina tu ate tu walking godoria au jambia vipoa wewe hata kama uko soko wewe wacha kutukana watoto magimbira rajira I relate with this by the way yes on a very serious note on an moe these babes do you spread your bed every day? Yes. Honest to God. And do you clean your house every day? Kidogo. You see? Ando tidieta trauma gara. Do you repeat your jeans? Yes, black ones. Do you repeat your bra?
Yes. Tiga ko. Tulesiria. Black ones. Igwa. Anitinde haha na body. Emwendera gora ikarete o. Hata mimi nitakuwa narudia. Na ndio top. It's our season. Madama ne makuji. Tugateri ni otari roga. Tugana nyamu icio ri. Black ones. I repeat. Ugo repeat again show the kinya cia black no repeat aga. Of course. Akene cia black. Shoes are black. When do you change your bed sheets, babe? The black. The black 2 weeks. Sina za black. Jana pansi no gekirete jeans. Na nitogo kia bisanako. Ayo kango ni another 2 times. So kama hivi umevaa black juu chini ni hii wiki zingine mbili. Nona reu mufuto uyu wina maita mange meri. Ugwikira. Waste time dwara ici kare hura ri na gatire na mama fua. Top no ruo gwikira maita maigana. Top modo ni ahura. But at least na ne igoro at least bra another 2 times. Bra black. Yeah, black. But at least unarudia. Unajua ni time ya emergency. Ni masaa ya kuolewa. No kwa emergency. Ini. Ugakorwo no acokera bra. Uragetwo luna pake ne moteru. Ugetha icio ingĩ ciothe ũkaga ũkona ndũrahũrĩte. Kuna yenye ukwa ina hold poa. Na ni ya black. Ni ya black. Na ulisahau kuiosha. Na bed sheets ni na towel 2 weeks. Alafu towel. Nikiona tauro uri njuragia atiriri mũndũ athambagia tauro yaki. No, towel. Why change a towel? Na wĩthambaga ũgekamũra wĩ mũtheru. No rĩu gaka. Makeup, toothbrushing, kunuga wega. Njue kona tuthia iciri tukuraga maguta. Ud. Kurifirirwo. Top. Yes. Kanuga wega vi. Handbag nice tunyamo fancy. Nigenda kanyamo fancy onyona nako umenye tigakwa. Nika Sonia wito, nika Bobo, nika geshi wito wa nko geshi wa girigiri. To bebe to tukwiragira indo njega. No ngithi kundu ngiria. Nyumba. Ona no akurutire ngũkũ arokite nayo mũringĩti-inĩ. Anti umekuja hata huku ni show. Akiungesema. Abu ngoja kidogo anti. Ngoja kidogo ni clean up. Unajua hani. Akataka yake hau riri.